Congolais, Apollo, là, on a pillé, ouais, j'ai battu. Juste en plus. Ku munsi w'ejo rero ngira ngo mwese murabizi amavideo atandukanye yakomeje kugera acishikara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye aho abantu babonye ibyabereye Kinshasa byabaye umugano ukomeye cyane kuko abakongomani berekanye ko ari abakongomani koko. Tugiye kugaruka rero ku byabaye ku munsi w'ejo by'umwihariko tugaruke ku gihombo gikomeye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatewe n'iki kibazo cyabereye muri stade Kinshasa. Twihuse cyane rero abafana b'ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakuye intebe za stade de Martis nyuma yo gutsindwa na Senegal ibitego 3-2 ndetse banangiza n'ibindi bikorwa bitandukanye byo muri stade. Ni umukino rero wo gushaka iki gikombe cy'isi kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique, kikazaba muri 2026. Uyu mukino rero wabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabanje ibitego 2 hakiri kare bya Cedric Bakambu ku munota 25 na Yohane Wissa kuwa 32. Abafana batangira kwizera ko baracyura intsinzi bitewe nuko umukino wagendaga. Icyakora Pep Gueye yagomboye igitego cya mbere, igice cya mbere kirangira ari ibitego 2-1. Senegal yagaragaje ko ari ikipe ikomeye yigaranzura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukino urangira yatsinze ibitego 3-2. Ibyavuye mu mukino ntabwo byakiriwe neza n'abafana kuko mu burakari bwinshi bangije Stade de Martis, aho mu mashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza bakura intebe bakazitera mu kibuga ndetse bakaba baragaragaye bari kwangiza ibindi bikorwa bitandukanye hanze ya stade ndetse no muri stade nyirizina, banahangana n'abashinzwe umutekano. Kugeza ubu rero ntacyo ubuyobozi bwa siporo muri iki gihugu buratangaza ku myitwarire y'aba bafana. Ikipe y'igihugu ya Senegal yahise yicara ku mwanya wa mbere mu itsinda B n'amanota 18, ikurikiwe na RDC ifite amanota 16 mu mikino 2. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isigaje harimo izasura Togo mu gihe izasoza yakira Sudan. Tugiye kugaruka rero noneho ku gihombo. Iyi stade rero umutungo ukomeye wa leta wubatswe mu myaka y'1990 ndetse ukaba waravuguruwe cyangwa stade ikaba yaravuguruwe inshuro nyinshi. Iheruka kuvugururwa muri 2017 ndetse ikaba yaratwaye hafi miliyoni 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yangiritse cyane rero kubera ibyo bikorwa byo kwangiza byahabereye. Amakuru agaragaza ko hafi abafana 80,000 bari mu kibuga kandi ako kavuyo kaje gutuma bamwe bafatwa barafungwa. Kugeza ubu rero kuri tariki ya 10 Nzeri 2025 leta ya Kongo yari itaratangaza ku magaragaro igiciro cyangwa igihombo cyose cyangwa igiciro cyo gusana cyangwa igihombo cyabaye. Ariko amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru byo mu gihugu, ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amafaranga yagiye akoreshwa mu masanasana nyine uko bagiye basana mu gihe cyashize, agaragaza ko bishobora kuba hagati y'ibihumbi 250 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na miliyoni 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe n'uburemere bw'ibyangiritse. Ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu byifashe, hari ibijyanye ni amadolari 1000 bibaramutse bibaye amafaranga make byaba amadolari 250. Aha ni ku makuru ya mbere yavuye ku mbuga nkoranyambaga n'ababonye ibyangijwe birimo intebe z'imyanya zaciwe cyangwa bakazirandura, ibihumbi byinshi by'izo ntebe n'ibindi bintu bito by'imyubakire. Gusimbuza intebe no gukora isuku y'ibanze bishobora kugera kuri icyo giciro nk'uko byagiye bigenda mu zindi stade za Afrika. Noneho biramutse bihenze cyane byagera kuri miliyoni 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha havugwa ibisabwa byose birimo gusuzuma imiterere y'imyubakire, gusimbuza intebe zose no kwitegura gutinda ku bikorwa byari biteganyijwe. Hari abasesenguzi bavuga ko
ruswa ishobora gutuma amafaranga azamurwa cyane, aho bamwe bavuga ko abategetsi bashobora gukura hafi miliyoni 10 mu ngengo y'imari ya rubanda bavuga ko ari ayo gusana, nubwo ibi bitari byemezwa. Igiciro cya miliyoni 30 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatanzwe ku isana rya 2017 gikoreshwa nk'urugero. Niyo mpamvu ari igiciro cyo hejuru twatanzeho urugero. Ibindi bihombo leta ishobora guhura nabyo birimo ikiguzi cy'umutekano n'igipolisi cyoherejwe guhosha imyigaragambyo hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 500 bitewe n'ingabo zoherejwe. Hari igihombo cy'amafaranga yari kuva mu mikino cyangwa ibitaramo bizaba byimuwe cyangwa byahagaritswe mu gihe stade isanwa. Stade de Martis ikunze kwakira imikino y'igihugu n'ibitaramo binini byinjiza amafaranga mu matike no mu baterankunga. Ni ukuvuga ngo rero hari amafayini cyangwa ibihano bya FIFA bishobora guhabwa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Kongo, nubwo kugeza ubu nta tangazo ryatangwa na FIFA nyine kuri ibyabaye. Leta yatangaje ko abafana bafashwe bazabazwa ibyo bangije kandi bakishyura indishyi, ariko ntiharamenyekana neza niba bizashyirwa mu bikorwa. Ibi byabaye bigaragaza uburakari bukomeje kuba mu baturage ba Kongo, aho urukundo rw'umupira w'amaguru kenshi ruhurira n'ibibazo by'imibereho birimo ubushomeri ndetse n'amatike yinjira muri stade ahenze. Ni ukuvuga ngo hari amafaranga ya Kongo ayo bishyura binjira ni ibihumbi 10 ahwanye n'amadolari 3.5. Ngira ngo murumva ko atari amafaranga menshi, ariko bavuga ko ari amafaranga menshi yo kwinjira muri stade. Ngira ngo rero nkuko mubyiyumvira ibintu birakomeye cyane Kinshasa. Iyi ni inkuru igaruka ku gihombo gikomeye cyane cyatewe n'ibi bibazo byabereye kuri Stade de Martis, nkuko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'amavideo atandukanye twagiye dushyira muri background y'iyi nkuru agaragaza ibyagiye biba Kinshasa. Ni Pilot News TV bisanzwe mukomeze imana nanjye. Bozo baby sa kiti ya biso moko.